فواز محمد علي صفتا مجي قدرسيونا باكوري سوري كاريمة هلال زيرينة يعني دسبيكا قوهاتا واكرين ده روجاوا ده 2016 بو دسبيكر هاتا واكرين ده 2017 كونفراسي وينا بو بيشتي كونفراس شخو دسبيكر ده حمو باجارا ده يعني هم مقاطعة جزيرة مقاطعة حسكي مقاطعة شهبة كوباني يعني هر باجارات هات تأسيس كرن ده ويدا كده جيش قالك بشي ويهنه يعني بشي چاندي هنه شخو او چاندو هنرا مني گو هاتا واكرن جي چاندا مني دس بيكي ده وقتی گو هات قر کرن شخو دست بی بو چاندا جنی وقتی گو جنی دست بی کرد چاندا خو و حرتشت افراند دورد چاندا جنی نهشتن گو بید پیشکتن دورد قرکرنا چاندی هات کرن وقتی ما دست بی کر اموی چاندی ودگرین چاندا خونی خوزایی يعني چاندا منی خوزایی جی چی تیش خو وک چاندو اخلاق حري بيجدي چاندا هنريه يعني دورد وقتي ما باشي خوشي آواكرن او باشي ما هاتن آواكرن باشي گوونديه باشي شانو هي باشي موسيقي هي باشي رسم هي هر جي ده جي خوتي دگرن دورد اكاديمي جي هي جي پروردد بينن يعني حياة آستاواني كو فيربوناوان بجيبه به يعني هر باجارة تجي ولوتي مشاندن آواكرنا واني ده باجاري دي جي هر باجارة كيش خواما قلت مثلا جي قامش لوتيج تلبسي بيير ميلان ديريكي تلكوتشر كوتشراتا هي تلحميس تلبرك الحسكي هي التلتمر هي السريكانية هي العامودي هي هروها فريجي دبي لشهبة لكوباني يعني الويدا كيجي هر نافندي مات هر دوريت هنا شخو او استا قم دبيجي جي استا وان جيتين خويا كرن الجور 8 وان الجور دا خوازا وان زاروكا يعني هر زاروكا الجور دا خوازاوي تشت خوازي او درفت ام يعني جير دن يعني متخوازن برياري زاروكا برياري وان بخوا برياري خو بستين دا خوازي وان چیه يعني او چاوا ام دبيجن چاند دامه هات قركرين ام ناخوازن ما في وان زاروكا جي بيقركرين يعني او زاروكي قو من هاكا دبيجن يعني دبن سيوانا چاندي ده ام تخوازن هر و هر درفتي وان لپیش كوه يعني براستي ام دبيجن انا كوك زاروكي مني لسري كاني يعني ام خو وقت چاندم تخوازن ام خو بگینن هر دوری يعني چی جيگو بيخواستن ام دورده ناوندي خوات كن ام دورده پروردا كن هر بشي وينا ده هر دوريت هي هر جوان يعني وك دنگ بيش لپیش كتن جني جوان يخسر لپیش كتن زاروك مني آنها كجي خود كوما دگرن يعني هم كومي گووندي هم كومي موسيقي يشانو او بشي شانو جي يعني چاند كده دخوياني كرن يعني ام نتني لي بنرن والله شانو كتي الدرخستن اما او جي لي وگراوي هي بيچد دخوياني كرن چي چانداگو هات قر كرن دورد لي وگراوينا انها كاد چاندا انا كاد يعني برانيه خو تعريف كي جي چاندا مني خوزايي ده هم موزيك جي عيني هم گووند جي يعني هر بشكي جي هم بيجن الجور يعني دهن دوازدنه بازدنه هر جروبك جروب ني مهنه حياه 25 و 30 كسي جي هنا جروب هنا حياه 40 كسي هنا يعني زاروكا شخوت هر باجارة دجي جني جواجي هني دنگ بيش ويقون هكا پرورديجي دبينن جي خودت كومي خودت او جين يعني هر كومي مجين هكا درفتيوان وكاريوان هكا دست بيتكن وكرنه ده 2017 ما دست
festivala zaroka kir hayanha diyeki Eylül'ydi ya şeşemin li darxistin li Rmêlan me çêkila Akademiya Aram Dîkran sê roja me dest pê kir beriya wêna jî me ya jinê ciwan li Hesekê ew jî festîval bû me dest pê kir nehaka jî ya beşê ciwana jinê ciwan li pêşiya me heye yani vê mehê de ew jî mihaziriya wêna dikin wekî dê me dest bi rojên hunerî kirin di taxa de yani me xwest em wê çandê wê hunera xwe di nav millet de em li darxînin yani hem moralek ji millet re hem çanda xwe em vedgerînin çanda me nîkçawa hat avakirin ji xwe yani destpêka wêna em dibêjin jin jiyan jinê nekujin yani der wextê anaka de em dibînin wek çand destdirêjiya got li ser dibe ev dewletê navnetewî kê bêdeng mane wek dewletê menê faşîstî Tirk de ew qas destdirêjî kiriye niha derheqê anaka de ev qas wek dibêjî hejmarê kuştinê li derketinê pêş ew destdirêjiya wa jî destdirêjî li ser çanda me ama em jî heya deqa dawî heya noqta xwînê di medhebe ji xwe em li ser piyanê û em nasekinin em çanda xwe jî em bernadin yani çanda menî ixlaq e çanda menî hunerî ye em li ser vê çandê hatine avakirin em jî wek jin em ji vê çandê bernadin her û her ji xwe em çanda xwe li pêş dixînin li kwîdekê jî bê xwestin em amade ne li kwîdekê bê xwestin em hazirin yani li kîjan derfetê got bê xwestin di cê wan de em karin derfetê ji war biqedimînin û em haziriya wî nakin ev demê got derbas bûn salê got derbas bûn yani ev zarok hatibûn girêdan di malê de yani wek derfet ji war tune bû got derkevin wek erf û adat bavik salarî dihat meşandin yani him li ser van ciwana yani tenê mabûn girtî hundirde mewhibe tune bûn ji wan re daxwazê wan tune bû kes li wa guhdarî bike wextê got me ev çand hat avakirin û me destê xwe vegirt yani gem van zaroka hemêz bikin û em nehêlin ji mafê xwe qut bibin ji mafê xwe dûr bikevin di ew qas mecalê got wek ev beşê got hatin avakirin di wir de ew qasî ciwana xwe li me girt yani ew ciwanê got xwe li me girtin jî hem bi him ciwana bixwe bixwe îja hat belakirin di hemû bajara de hat xuyanîkirin tiştê got hatin xuyanîkirin tiştê got hat karê got hatin kirin di wir de yani her ciwanî dît dikaribin dawa mafê xwe bikin ji wê qewqeî derkevin di rêxistina me de em dibêjin jin jiyan e bi rastî hem em nabêjin di nav tenê Kurda de ev çand hatiye avakirin yani ev çanda me di nav ereba jî hatiye avakirin rêxistina me çand û huner di nav Siryana jî hatiye avakirin di demê bêj de ji xwe yani her daxwazê me fêrkirina van komê me ne van zaroka wek cîl bi cîl em hem wan li pêş xînin hem her yek di beşê xwe de yani em bêtir giranbûnê yani em bidin wana di her bajarê de de jî em zêdebûnê yani komê xwe em fire dikin û wekî de jî wek karê ku tê xwestin di wir de yani ji xwe mamoste jî li ceme hene mamostê got wana fêr dikin yani her bajarê de jî mamostê wan jî hene komê wan jî hene di wir de em dixwazin em van komê xwe hem li pêş xînin hem fire bikin û wek yani her bajar û bajar yani astekî wê heye her bajar û bajar mesela nerînê wê hene em jî li gor dema van zaroka li gor demiye em haziriyê xwe dikin navê min Şevîn Xelîl endama Hilala Zerîn im ez navenda Hilala Zerîn de di beşê şano de dixebitim ev nêzî 5 sala çêbûye ku ez di beşê şano de me
خود دست بیکا کو استفلی هلالا زرین بوم از بیجم دبشه شانو ده دگروپا زاروکا ده بوم از لیپشی کو دمک درباس بو ایدی ام بیجن کوما تئاتر سریا باران هاتا واکرن مجیوک جوان جی خو ده کوما تئاتر سریا باران ده گرد شخوان بیجن مجارین کو ام دلیزن مجاری حمی گریدای جنن بهتری خو ام مجاری جن زاروکان دگرن دست جبر کو ام بیجن بزاروکان مره جواکی آوات کی و بجنیجی او جواک بیج دکفه جبر فيه كي بهتري خوام جرينكي ددن مجاريجين وزاروكان أرمان جامن دما كوستفلي هلالا زيرين بوم شخوا الزاروك بوم دوي دمي دل دما كوس بيجي مظن بوم إدي من واتيا هلالا زيرين فهم كر جبو چه از لفرم جبر كوستازيه كي جن أو قاسي جبو من بيروزه يعني اس خواتي ده بهتر دبينم جبر كو دما كو تتسازيه كي جن ده كارد كي بهتر بيشت كفي تكالي راحت نرين خو بين زمان راحت برزگريك خوم كسي در دورا خور پارو بكي تبي كو حمي جن بن در دوراته بهتر هيزات درد كفي ارادات بهتر درد كفي بيش جبر في كي ناوند هلالا زيرين وكي هبونك جمره از بجم وكي كو از خود دوی ناونده ده ببینم و چا خو پیش بخم اراده من چا پیش بکفه جبر کو ناونده هلالا زیرین بهتری خو ام بیجین ببشه چاندی و هنری را میجلت به بهتر بالا من کشان جبر کو بنگها جواک چانده تشتا کو هری جواک پیش دخه و بهز دخه و از بیجم کوکا دیارت که چانده جبر کو بریا چانده هر تج دیارد به بریا هنری جی او جواک ده خملاندن بریا هنری عمل چند خواهد کردن یعنی میناکه که بچوک از بیجم بسترانه که دیروکه که 1000 سالی تیوگراند نوند هلالا زیرین از بیجم هزه که پرمزن دده جوانا جبر کو گرینگی بهتر دده جوانا دهلی کو هبونا جوانا هر لپیش به اراده آوان هر لپیش به لگوری من یمن بتایبت نوند هلالا زیرین جبو من شانسک بو يعني من خو بهتر دي ناوند هلالا زيرين ده خو اثبات كر وكي جن من هبونا خو ديار كر جبركو تشتكي كو بشتاته بقري بهتر هيزاته جي ديار كي جبو مجي هلالا زيرين بشت بو يعني تقاس از بيجم جبو حمي جوانا جي شانسكه از بيجم كي جوان بخوازه كو خو اثبات بكي اراده خو درخه بش ناوند هلالا زيرين جبو جوانا اراده هيك يعني إرادة جوانا قد ناشكل في داره شبركو حمي جنن وحر هزيد دن هفتو أزبجم كو هشمندية كي جنو وتعافا بكي بيوست هشمندية باقش به يعني اللي جبركو أمبيجن جوان هنا بتمنكي إنه جوانتي دنا بهتر دكارون خو بيش بخن يعني جوهرتن وجوهرين را زوتين جوهرتن اجبر فيه كي ناوند هلالا زيرين وكي شانسا كيش خواري دبينن بهتر خول فر بيش دخن بهتر خود فرد دبينن يعني جن هزي جنه دكري جبر فيه كي الفيدري هزامه بهفدو خرد به جبو حمي جوانا جيسكارن بيجم كو هزا خو برا بلاف نکن يعني او خو زانبن چه دخوازن جبو چه جیان دکن يعني تنه برسا کوش خو بکن از بو چه هم از جبو چه جیان دکم افتنه از باورم کو دکاره گاوین هر جنک دکاره 10 گاوان بپیش دبا بشه